je ostavilo traga, jer Partizan je koliko u četvrtak igrao sa Šavrokom. Evo onog starta Ivanova gdje se vidi da je bugarski internacionalac jednostavno povukao noge, da je odustao od starta, tako da mislim da Glođević tu nije pogrešio što nije svirao penal. A onda je u 30. minutu Aksentijević doveo goste u vojstvo od 1:0. Tamo su pomislili u redovima šampiona da su stvari postavili na svoje mjesto, da sve ide onako prema prognozama. Međutim, tako je izgledalo samo 7 minuta kada je sjajan pas Goločevca Kasalica posle ovog duela sa Ivanovim pretvorio u izjednačenje. U drugom poluvremenu Partizan opet nadmoćniji. Imao je dve šanse Eduardo, jednu kontru sjajnu, domaćin kada je Prtenjak izbio sam pre Stojkovića, nije pogodio mrežu, i onda u 93. minutu odlučujući trenutak na ovom meču kada je Slavko Marić iz slobodnog udarca prekrasnim šutem savladao golmana Stojkovića i doneo veliko slavlje Užičanima. Eto, tamo su se vratili kući na svoj teren i onda slavili veliku pobedu protiv zvaničnog šampiona. Čestitke Užičanima na ovoj pobedi, a mi polako možemo da privodimo kraju ovaj prenos. To je ta akcija koja je prethodila onom slobodnjaku iz kojeg je Marić postavio konačno. Sloboda, point Partizan 2:1. Hvala na pažnji i pozdrav.